anakan, kumusta kayo? Daytoy man ni Antiyo. Nakingtot kayo ti itsura ni Antiyo. Gamin ko makios-oso ak idol ko gamin ni Vice ganda. Amo yun ni Vice ganda. Uy, idol ko isunay so nga nakita nga kastoy tit itsuraan na itatibi ka pinadas ko tit surat ka kasla mo mangagas. Nyamat ka, nagalas na Antiyon samat. Okay lang kinyayo nga kastoy itsura na Antiyo. Pinagpadas ko matlaang. Ket syempre, sumunod tayo ti oso. Durehan nga bagay kinya tayo. Adumat siguro kinyayo ti kasta. Agijay ngay sunod sa oso. Durehan da nga bagay. Gagadagitoy nga kakaanakan. Okay lang, basta kwartayo ting gastos yo kan agitaing gatang yun niya. Kuna nga rod, hanyo nga tinakaw, hanyo nga dinawat. Pakibibiyangan da kuma. No hanyo nga bagay da kita itsura, agita isusuo iyo. Kwarta yung panda mga kwarta ting gatang nyo. Iso nga, isuot yun lang. Go, go, go. Nya! Ano gamin ti pakialamero, pakailamera nga kwa, nga tattao? Naguyaw da. Duray, apa iso da, napipintas da, nagagwapo da? My God! Makapatigargar, iti laman loob. Dagit na nga tattao nga nalaing aguyaw, duray kwa. Kada mga kwarta ting gatang nyo. Yung gatang tayo niya. Pakibibiyangan da kuma. Katnuhan tayo man nga bagay. Da kita isusuot tayo nga kwa nga. Sunod sa uso tayo nga ruan. Di ba napintas gaminti kwa? Gaya kasi jay ba? Kaya pati, kaya gaminti kwa. Lalo no, siyempre, inya ti panawan tatan. Siyempre, sumabay ka. Duray ba bakatangkan. Nalakayang kan. Sumabay ka. Tano, ajay kwa ba? Ajay trending nga kunada, amumat, nya. Alakas la, nagsayot na Antiyo tatangal daw, baka ibagayo sumayotak hana nga sumayot. Kat no, adaman, single na Antiyo. So man madam amo yung kwadita, berbiro, ibagayo laan niya. Kat, ado ti, agparparit na, tapay ako magpili akmat agijay siyempre kayat ko agijay ko bagay kinya ni Antiyo. Kat no adam amuyo nga agberbiro iti nobya abilabela we ay na ibaga malanganan abilabel Antiyo ala gito sumayot kayo mapasayot nga rod nga kaslaki niyayo dita ay na makikiligan no kasta nga pag istoryaan no love life ato mataamok ti love life nga hangko pa nga i-share tata i-share ko to ti amokin niyayo iti love life no masapol yo iti advices kas dyan ato ti amok ato agdamag kayo lang nya ibagak to dagita amok iti love life isuro kayo ti aramidin nyo nya kas dyan nga rod katata nagvideo na Antiyo tano kumablaaw dagitoy fans na nga mamimisdak kano ala nagado makamimiss kina Antiyo salamat salamat agyaman na nagado nga talaga ti kontrabido no agsasaw ak ti English Tagalog kung kontraanda kasla nalaing kasla may kalalaingan da nagado kami ti kasta nga tao siya ko na nga rod kinyayo hangko unay kaya agsao iti diretso nga Ilocano nga padpadaset nya ket adakin niya yun no kaya yung abuyaan nga rod ti videos ni Antiyo ko na manan nya no mabusbusor kayo masikuran kayo na nagdakkel tingiwat ko awan to pe apay kami pagbubusuran nyo dakkel tingiwat ko dakkel matapapit yo pagbubusurat pagbusura man nga ato kami ti tao nga agpakalaing duray awan amuda amoy dagiti nga tao makapasikor niya so kaslang iso dati kalalaingan nga awamot amuda iso nga taktakwa ag real talk tayo man real talk when ibagak amin nga nga agijay kapaiswan iti biyag iti tao niya dumngeg kayo
Amoy agdi tao ngay nga kwa nga nalaing mangdadael, nalaing ag chismis, ichismis da ka kasjay. So dati kalalaingan dita number 1, agita chismosa. Ado ti tao nga nalaing mga ramid ti istorya mangdadael nga handaan mo ti bagbagida, kay iso dati ado ti aramid na. Kay handaan mo dagita aramid da. Ngam aramid ti sabali nga tao, naglaing da. Amo da. Ba, makapasikor? Alaing da nga chismis ngam ti bagbagida, handaan mo nga ichismis. Ichismis damat ko matabagbagida ti kinalaing da niya. Bigbigat pa lang at chismis da, handa pa isa nga nakamulumog tingiw-ngiwa da nga nagbubuyok. Dagijay nga kwa, datem amo yung kastoy, agijay nalaing makiapa. Tapos no makiapa da, agbalinda nga inglesera. Makapakatawa, tapos wrong grammar mat. Makapakatawa da lang arod nga kwa, isura da amin ti salit da dita Facebook. Capital letters pa nagisura da no makiapa da. Makapa da lang ba? Kaslay pagpakita da lang awan ad-adal da. Tamo da siguro makita ti tao nga naka-adal da, ta naka-English da ngam ipagpakita yung laang nga awan adal yo. Tapos kaslang ordi ko na apay no makaungat kayo naka-capital letters kayo. Apay ya makapauyong iti capital letters no agsurat kayo. Inya day ka lumaaw dagiti sura iyo. Umungat kasjay. Amumlatan no naka-capital letters adda kaapanan. Ket adu pa iti amo ni anti nga kakasta nga kaklase nga tao. Babaan nyo, garami dako ti videos nga kastanya. Katatakit ko lang nga ti ko mablaaw ta namisdak ka no. Namis kayo mat nga kakaanakan ni antiyo nga di mardara nga bogoong dito'y lubong. Kumusta dagita darayo? Mahilig tayo gamin iti bugoong niya kan ay na mamimiss ko tuloy dagito'y masida nga di talaang Pilipinas nga makita. Mamimiss kon. Makatilmonak tuloy. Mamimiss ko dagita nateng samsamping pati day ta utong amoy di utong naimas ti utong lalo na inadobo pati day ta adobo nga saluyot ala mamimiss ko mutan dagitan nagado pa ti mamimiss ko. Kasto gamin ti problema ti OFW lalo no awan ti magatang nga kakasta nga kwa nagado mamimiss nanti yung nga masida buro. Mamimiss ko dayta padas, dayta inabraw, imbaliktad, pinapaitan. Tapos, paborito nanti yung natang kabatiti. Paborito yung dayjay, naimas ti kabatiti. Naimas mo jesi da nga puki-puki. Amoy da di puki-puki. Paborito ko dayjay. Kana di paborito ko dayjay ko jay dardarubo. Amoy di dardarubo. Dinardaraan nga adobo dayjay. Naimas mo dayjay. Pati jay pinapaitan. Pigar-pigar. Ano, mamimiss ko ti pigar-pigaran. Ay na. Nagado ti mamimiss na antiyon. Igado, barbara joke, tabtabukon, uong, dinakdakan, ala. Siyempre, pati pakbat. Adobo nga sa kamanok, naigimas mo dayta. Ginitaan nga pakak. Tapos, ala, pati ararawan. Amoy di ararawan, naganyan yung tiltiliwan iti taltalon. Nagimas mo dayjay, ala, tukak, naimas mo. Nagado ti mamimiss, agtiltil mo na kon. Si kayo baka agtiltil mo kayo matan. Agigidan tayo ang agtil mo niya. Kan adupay nga masida, namimiss na antiyo. Agparanod ka man kide, ipawiyo man dito, ikinyak, nagadum, ay na, agtil muna lang aron. Basta amin nga masida, nga masagpawan iti bugoong, duray awan ti sahog na, duray awang karninan, kansida, kasta tayo nga Ilocano, nalaing tayo ngay nga, kwa duray awan ti, kwa na karnina, basta da bugoong na, ayusan, nya, ore man pa'y bugoong lang nga rod, kuna man nagimas agpagkalin na po, isa mo idapalayan ti bugoong, ay makapat
papel mo nga. Dadi nga rod niya. Agyaman nak, amin kinyayo nga kakaanak ka ni Antiyo nga di mardara nga bugoong. Amin kayo dita intiro, Pilipinas. No sagay sa gamin agado. Basta amin nga kailokanuan niya. Kan intiro ti lubong nga dati dara ti bugoong na agyam-yaman ni Antiyo. Salamat ko na manon, agyaman ak unay. Kat uray nyo lang ti sumaruno nga videos na Antiyo. Agur uray kilang biid, nagadot request, babaan nyo amin nga request yung nga mabasbasa kay Ramida dagita. Uray nyo lang nun. Urayan yun, dagitan sumasaruno nga topics na Antiyo. Dagita nalaing umutang nga madinang magbayad. Dagita nalaing kumabit nya. Dagita, babaan nyo tatiraam na amin Antiyo dagita nya. Sige nga Rod, basta dagi hampay nga nakasubscribe. Ag-subscribe kayo nya. Salamat ko na manon. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Shukran jazilan. Shishi. Merci. Dankeschön. Gracias. Grazie. Tusen tack. Kapkukrap. Inya pa iti kaya iyo. Kuna ngamin kinyayo multi-language na Antiyo. Sige nga ron. Dahil taylaan iti tatang aldaw. Agyaman na kinyayo manan kuna nga ron. Sige. Bye!